October ni som panga zirtop ni ania INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai kan bu ka cheu hun thain chan theu kan be se Chin state capital Hakha khopuya Khin U anti veng custom office pui chu nizandar som le chan ve ve la tang khan akang ta hluah maya tu ti kan nge ti pon thelo zan tlai nuania wangin tuma pon chuak ngam anom si lova kang thel motor po an thok chuak ngam lo ni in an soya tuma thel tu om ta lo chu akang ral thak maya ni kang thel motor te chu in a kan fel nu tar som pakhat le chan velama an thleng ta chau ni an soi voin choma lama po khan thlan ron lama chuan indona thoma om le nia soya ni a silai le bomri an asale le ni in falam lammi te chuan an soya ma se anu loka chanchin chiang deuh zok an update kan hmuwa hetiang hian an soya ni terrorist sipai te chuan an motor nen khuwa chuan chua san taphota in an halbel lo hlova thlan ron khuwa atanga mel khat vela an oma heta hian an om rei hle ni kongpui chaklama silayan kap na sa hle ani antia hei hi kan soitak mi then khatin silai ri le bomri an riat kha aniarin om hle nizandar sari le minute som nga vela tang po khan minute som chung vel zet silayan pong ka chiam to ani tukena silayan kap vak po hi CDF te omna nia an ngai an pong ka chiam ani arin oma tin civil mi te tom na lama an kap nia soi ani boka vannei khak takin civil mi te tlan na lam kap thleng lo devin an omna thlen ma dewa bom chu atla a hliam tuaran om lo hlovani thingkung ero atutliak rem rum mai ni inan soi khan ron ram chunga Sipaiin la oma wangin omero anuam lo hle a khothar lama an lo kir le palangem ti in thlaphang takin kan om meka mitinin tong trai na in min tran pui don nia ti in an pastor Reverend Kalvat thang anti chuan update aron siama hei hi chomadar som pakhat pel vel khan ani Chin state chimlam matupi township huam chunga champion kholui le khothar inkar lammui luyan ti bula October ni som panga voin chhun lai vel khan CDF tele terrorist sipai te anin ka vele a heng sipai te hi min da ta tanga matupi lamakal ni inan soi indona thil khendan chip chiar an la soi thei mai lo voin chhun lai pel vel po khan teng pani le motor som ni le pathum chuan min da ta tangin matupi lampanin an chuak ta ni inan soya chanchin kan la khom lai kha chuan min da ta tanga mel som vela hla a an om ti ani Chin Human Rights Organization CHRO Hakha khopuya office bun chuan reign of terror ti ming voin terrorist sipai ten Chin state chunga human rights an bo chiat dan chip chiar takin khovel hriata an report ta a an report atanga rei lo te darkar khat em po tlin ma in Hakha khopuya CHRO office chu terrorist sipai te chuan an hual ta ngala kongka an chhut bal saka bungrua an lak theya piang an la a an suwa samna sa hle ni in voin khan Hakha news chu da soyani hetia khovel hriata an sual na report hi terrorist lampoin an hlo perle an huat berani a Chin state lam an chuan chu atanga tun thlenga an nun dan rong tak tak te chu chiang em main UN lama an va report ngala ni a hetiang wang te po niang chu UN lampo meeting an nei ngal rum dona chu nakina kan soi kai le don nia CHRO office hi minong hlanan thu nei na alak ter lam khan voi khat an lo lu chil to a thok tu te chu office an local lo wangin an hima an bung ro ero an suwa sam hrep to ani Sipaiin region Suipu township payan khwa a thun tin anti terrorist sipai lamtang dalan pakhat chu nimin October ni som palitlai khan chaywa le lekchin kho inkar leya anda thathu Khin U jungle king kopra ten voin khan an soi October ni som panga tukindar thum lam dai to atang khan Sipaiin region Khin U township huam chunga terrorist Sipaiin lut na sale hle a
khotina lutin silayan kapa anin thausa a mian man bok ni in RFA chuan soya hetianga an veifa kho enge mozat fanga an kalna lama PDF te ne nanin dole tange nge ni terrorist lam hian than thona sa hle nia soini in helicopter te po antir hiala PDF lam point tanan khona sa hle boka boman mang uar hle tukin lama khan Khin U PDF te chuan township station le check gate an lo bom to nge ngeya sipai pani an bom hlum to ni voin chhun lai vela an bom ti puwa po sipai le an lam tang piuso ti pol tenen mi som panga vel chu an thile ngein an ringa tin heilo mundanga bom puaka sipai som pani aya tlem lo chu an thinge ni in an theboka chumi nu main padita anti lama bom an kam anti puwa phei chuan terrorist som ni vel thi in an ring boka voina Khin U lam indona hian atlem zonga soipo in terrorist sipai som level tal chu an thinge nia ngayani chonulama po indona alakal zela terrorist sipai za chuang zet chu PDF lam hian bomin an vom ta thina ni hetianga indona chuale ta ka wangin Khin U township huam chunga thingtlang khuwa te chu mun him lampanin an tlan na sale hle nia soyani bok Rangoon region in sing lama tong tu kung lama tukin khan venglal pakhat miumin anti chu tu ti hriat lovin an kap hlum vele Rangoon khopuya po hian Mandalay region huam chunga mun then khata power manan khon kan ti ang deuh khan in sing le sap da kong lama veng then khata chuan power department lama thok tu te chuan electric bill an khon nia soyani a pedu lowemo pethei lowe mote chuan mei engan nei lo ngal mei don ni inan soya mala tu te hi engen anzel don ni mingala don le Rangoon leili lama te taki tra township lama te tanhlin bazar lama te po hetiang hian ma an la nia soyani bok Mandalay khopui zichu market bull road 84 28 le 29 in kara dalan nia ngai mi pakhat chu chempuya sa ni in akkia bunga athi hialan rin thu a muna omte chuan an soi kol ho hi anti to vek vega chuan an huaya niang chempui nanin sat mia mai ni Irrawaddy region Molameng Chin township a chozan khopa an khuwa a le khaziak tu na thokata na terrorist sipai lamin an ruat chu October ni som panga tukin khan silaya ka hlumani bok voin October ni som panga hi Myanmaram chu mun rang ranga nam sipai tele Myanmar military te inrem na nationwide ceasefire agreement NCA kanti fo kumruk tlin na champha ania henipol hian KNU chuan thu chua siamin NCA inram na hian omzia anei talofa Myanmaram chu sipai dictatorship noya da tumin terrorist ten ma an la mekani ti an soya Myanmarama February ni khata tanga Sipai Council in thunei na apong lak nu khan NCA inrem na zong athiat tavika NCA minga malak na zong atop vekani Sipai thunei na pong lak awangin ramchung mun rang ethnic nam rang te chuan reoman tuar na sa zual hle a tuna hian Myanmaram hi atlu cheme kani ti an soiboka hetianga ramatluk chiat me ka wangin KNU chuan Sipai Terrorist Council lamzom tur hetiang hian rotna chiruk asiam ta photani Sipai Council in politics awanga miaman takte chua vek sela ramchung mun tina Sipai atir chua te hi anmani omna tur kem lama mai turin da le vek ro se rampum puya indona atop ti puang sela chutiang takin ma la bok ro se Sipai ni na mual phau taka an siam hi ni na hluzok an chan le nan siam thale sela Sipai lampo hian democracy an no in tiam na kha ataka ma la turin thok chuak sela politics sa anin rol to don lo ti puang ngal bok ro se an tiani heng chiruk te hi Sipai Council chuan tingei sian du thu KNU lam chuan voin khan an soya minong hlan hian a zom du inarin om chuang lo hle boka indona hi ala top lockdown lovani
Sipaiin thu nei na an pong la ka tanga voin October ni som panga thleng hian KNU state terrorist sipai le an lam tang thi to zat hi mi zali le somsari le paruk an tlin to thu PKPF anti KNU pol te chuan an soi February thla atanga March ni som panga thleng khan indona voi som kwa le pakhat chuakin terrorist lammi zathum som ni le panga an thi mana KNU lammi som thum an thi ve bok chutiang chuan indona wanga terrorist hi mei thla khan za le som pariat June thla khan som thum le pahni July thla khan som ni le pahni August thla khan som kwa le pali September thla khan som pahni an an tiani indona wanga civil mi thi hi som kwa le palian thu an soi bok mei thla tanga indo tan kha voin thlengin an la indo zela ral tlan hi nuai chuang anom to ni KNU dimosu township huam chunga suiyau veng lama chuan in chhong chunga te chuan terrorist sniper ten tan mun la in mian kap thin ni in dimosu PDF te chuan an soya suiyau venga bu deng khol puya bu fayan thiar na sa hle ni in an soya chu PDF ten mu in an kapa terrorist lam chuan PDF omna lam ni an riat chu ral thuam lian mangin an kap mai ta thina civil in a chele nual ti an soibok chanchin kan la khom lai kha chuan suiyau veng lama hian in chhong sang tina terrorist te hian sniper an da a veng chunga hian sipai zavel anin da rubok ni in PDF lam chuan an soyani sipai council in diklo taka amana ko ta thuboya siam sak mek Aung San Suu Kyi ko ta an hek na emo thoboyan ngai to ana ko chunga thilom dan engkim soi chuak lo turin a ukil ukhin mong zo chu thupek chhuan nan ani le ta ukhin mong zo hian kot pon lama media lama thok tu te zo na achang thina an zo na na chu chan ve zel khanga ya hei hi ti to lo turin an ti ni ber nimin October ni som pali khan pinmana township administrative officer in thupek a chhuan nan le ta ni Reuters laminan soidan chuan UN Secretary General Antonio Guterres po hian Sipai Council a thlop lo awangin ASEAN hruai tu te ne in mutura an lo ruat sa po akan sel le nia soyani boka kan hnung zirtop nikal ta lama khan ASEAN ram som palai te le UN Secretary General hi in muturati an ni a chuta chuan Myanmar IO in Sipai Council lam Foreign Minister wana mongluin te po telve turati khania ma se terrorist council lam malak dan an han en hian an lom hlol lovaniang chu ama tela in mu khom an tum na chu an cancel le ta mia mai ani engti ka nge anin mu hlomang ti po ani fix om chuang lo le lam an man tlan huna in biak an tum ti ani ringot mai kan soitak ang khan Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah Poin voin khan Myanmaram boi chung changa ASEAN malak na adu tho thu a soi vele a Myanmaram rem na a om be seya ASEAN malak na in om zia om lo chuan ASEAN meeting lo om tura khian minong lana atel atul na chan pakhat ma om lo ati tol mayani voina Myanmar palai tel ve tur le tur lo an rel na hi chuan wana mongluin hi atel ve phot don nia soini ve thunga zonga mai ma kaza ti in October thatopa meeting lo om le tura khian an tel tir le ta thowangem thilom dan en hi chuan an tel tir arin om ta chia lovani nimin po khan US Foreign Minister le Brunei Foreign Minister te anin muwa Myanmar chungchang soidunin tun ayana sale zuala malaka ngai thu an soya Brunei palai Myanmar ta na special envoy point Aung San Suu Kyi mungei tura adil thu soi le bok ma se Sipai terrorist council hi chuan makati lem lo wangin special envoy everyone Yusof hi tun thleng hian Myanmar amala zin talo chuni thilom dan en hian ram dang mit mu apo Sipai council hian ngai na tu nei tlem tiel ti a chiang chho zele UN Office of the High Commissioner for Human Rights chuan Myanmar chungchang ngai tu non le turin zanin
an ni lama chhun ni le mai tura hian press briefing anei don nia soi ni a hei hi nichina kan soita CHRO lam report wang te po khani mai theiani keini lama zanin an ni lama zirtop ni lo thleng tura hian Sipai terrorist ten Chin state lama mi hring ril ru po pulova an chet le buan maya wanga crimes against humanity le war crime an palzu chungchanga UN Office of the High Commissioner for Human Rights hian Geneva headquarters a press briefing an nei dona di bermai nizan lam khan CHRO le UN Office of Human Commissioner for Human Rights te chuan in biak na thatak an lo nei thei to a zanin lama an meeting le tura hian US, Australia, India sarkar palai tele UN Secretary General Special Envoy te po tel turati an ni thu thadeu an rel chu i be sei teng u ole tun tu mata na Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chua thei chu khati zong kha ani a clear tu ten kan ti chu ang atop thlenga min lo thlir sak thina wangin in za chunga kan lo me